Ino ni ndemu ya Mukuru-ini iria iri itura-ini ria Muthengera na iria yenjirwo mugunda-ini wa eka 12 iria iri na uriku wa fiti makiria ma 150 iria igite miturire ya aikari ya matura ma Karandi, Tandare, Kianugu na Muthengera na Ahu Nene thutha wa thingo ciayo kwambia kuomoka. Ndemu ino yenjirwo mwaka-ini wa 1946 muoroto-ini wa gutiririra urimi na kuringana na muingi ni ati ria muico ndemu ino yaihurite kwari mwaka-ini wa 1961 no riu hirokire gutuika thina kuri aikari thutha wa mwene kandarathi umwe gutema miti iria iranyitiriire thingo cia ndemu ino na kuhinga riumiriro ria mai. Kuma riria yenjirwo ndemu ino tutio tuona ringi iyurite togwe iraiyurire no ndunginyanie muthenya ngijirigita gute mutu haha na mai maya ngicoka kana ka mwanake wako gakienda gutwarwo ni mai maya riu ndamuthaitha tunyitanire andu aya bwana, ndio tuko na shida sana hii ndemu na mimi bado wana kutoka siku ile nilizaliwa hapa Mukuru-ini. Jenny Jerry muikari wa itura riri ni aratutariria uria miturire ya andu ikoretwo gwati-ini na makiria miturire ya ciana kuona igeragira haha higithie thukuru wa Muthengera. Watoto hawawezi wakuwe wamezuiwa kuanguka kwa maji na pia damu yenyewe haijafensiwa, hakuna ua yenye imezunguka hii dam. So ku avoid the risk, maybe watoto wakicheza wakivuka kuwekwe fence ili kuzuia watoto kukua drowned. John Kamau muikari wa miaka mingi guku aroiga miturire yao ikoretwo iri hatika-ini nene makiuga kire marenda ni thondekwo na macoke matambirio mai maya nginyagia micii-ini yao. Riu ura ndingiuria thirikari ituteithie na mokite nitumenyererwo ndemu ino ndigathie na kuu kianda ikare hana tuimenyuage mai na wandu aria mari itura riri magithondekerwo ra makunyua ma tondu mai magikiuma haha ri tutigutho mathie kuria gaiti no na wandu aria mari haha ri makimenywo atiriri maranyua mai maumite ndemu ino bara tu na no imwe ndemu ino ndigathire imenyererwo ni undu andu aria magoka thutha na ndigathie kunia andu na gukianda undu uria ngiri ithi twitura ri ntuheo mai tondu ndamoririe ni mwene mwari ha bwana kuria ngimuria mai ma mureka magatuika ma biacara thutha na kiuga twamutie mukia uka tukimera no mutia twitire. Mwena-ini wake muteithiriria wa kamishina mwena uyu Magdalene Wanjiru ni athingatite muingi wa matura maya kwihuga makihuthira mai ma ndemu ino. Ni vizuri tujitahadhari, tujipende kama wakaazi, tukijaribu kutafuta suluhu mwafaka ya kuwasaidia na kutusaidia sisi wote kulingana na hii maneno ya damu. Oho ningi Wanjiru augite ni marageria njira ciothe cia naihenya niguo kugiririria thina uyu utaneha. Hata ninavyoongea tumeshawasiliana na wenzetu wa county government, so hata hao wanaelewa ile shida ambazo ziko hapa, na pia watu wa disaster management upande wa Nyahururu na pia watu wa Neema ili watupe mawaidha. Kwa kizungu tunaitanga mitigation of crisis. Handu-ini ya Kameme TV kuma kaunti-ini ya Laikipia ni njitagwo Francis Mwangi wa Wawira.